Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kemm kellu raġun Ġesu meta qal triqati mhumiex triqatkom, ħsibijieti mhux ħsibijietkom. Illum il-kelma t'Alla se turina kemm jirraġuna differenti Alla mill-bniedem u qed ipoġġi mira qudiemna. Kunu perfetti bħal hu perfett missierkom tas-smawiet. Ejjew l-aħwa narfu ħtijietna ħanilqgħu din il-kelma t'Alla u niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien, wara l-mewt ta' Nabot, il-mulej kellem lil Elija t-tisbi u qallu: inżel għand Aħab, is-sultan ta' Iżrael, li jammar fis-Samarija. Issibu fl-għalqa ta' dwieli ta' Nabot fejn iżel biex joħodha f'idejh. U għajdlu dan: hekk jgħid il-mulej, l-ewwel qtilt u issa tisraq. U żid jgħidlu: hekk jgħid il-mulej, fejn il-klieb laqgħu demm Nabot, hemm il-klieb jilaqgħu demmek ukoll. U wieġeb Aħab lil Elija:
battni jgħadu tiegħi. Allu Elija, battek, u la darba int bett ruħek biex tagħmel il-ħażin quddiem il-mulej, arani, jien issa se nġib fuqek il-ħsara. Jien neqret nislek warajk, inqaċċat mid-dar ta' Aħab l-irġiel kollha, ħilsa jew irsiera f'Iżrael. U nagħmel mill-familja tiegħek bħall-familja ta' Ġerobam bin Nebat u bħall-familja ta' Basa bin Aħija, għax int addabtni u waqqajt lill-Iżrael fid-dnub. Il-mulej tkellem ukoll lil Ġeżabel u qal: fuq is-swar ta' Ġeżrael lil Ġeżabel qatt jikluha il-klieb. Kull min familja ta' Aħab imut fil-belt jikluh il-klieb, u min imut fir-raba jikluh it-tajr tal-ajru. U tassew, qatt ħadd bħal Aħab manbih biex jagħmel il-ħażin f'għajnejn il-mulej, billi martu Ġeżabel kienet issus warajh. U l-qżis kollu li għamel billi mar wara l-idoli bħalma għamlu l-Ammurin li Alla kien keċċa minn quddiem ulied Iżrael. Aħab malli sama dan il-kliem ċarrat ħwejġu, libes xkora fuq il-laħam, sam beda jorqod bl-xkora fuqu u kien jgħaddi ħiemet. U Alla kellem lil Elija it-Tisbi u qallu: rajt kif Aħab iċċekken qudiemi, għax iċċekken qudiemi ma nġibx fuqu l-ħsara fi żmienu, imma fi żmien ibnu nġib l-ħsara fuq il-familja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Ħenna għalina u Alla fit-jubitek, flimkien. Ħenna għalina u Alla fit-jubitek. Ikollok ħnina minni u Alla fit-jubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi, flimkien. Ħenna lina u Alla fit-jubitek. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt, flimkien. Ħenna lina u Alla fit-jubitek. Dawwar wiċċek meħtijieti, ħassar ħsuniti kollha. Eħlisni mill-pujjena tal-mewt u Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u ilsini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek, flimkien. Ħenna lina u Alla fit-jubitek. Natikom komandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek wobot il-ladu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom, itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu ulied missierkom li hu fis-smawiet, għax hu itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżina u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq minnu ħażin. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas ikun jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu
fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. التفهير ليلك كريستو. Magnifica humanitas. Teħdux qata. Mhux se nagħmel ħsieb bil-Latin. Imma dawn huma l-ewwel żewġ kelmiet tal-aħħar enċiklika tal-Papa Ljum li ifissru umanità il-persuni, in-nies tad-dinja huma meraviljużi. L-umanità fil-meravilja kollha tagħha. Għaliex? L-ewwel dik l-enċiklika titkellem fuq l-andament li qed ngħixu bħalissa li huwa ddominat mit-teknoloġija u fejn jidħol il-persuna u d-dinjità ta' kull persuna u l-komunikazzjoni bejnietna. Dak jittratta dik l-enċiklika. Imma l-umanità hija verament ħaġa mill-isbaħ. Għaliex? Għax hija ħolqien Alla. Ejjew nagħmlu l-bniedem ġbija tagħna. Jista' jkun hemm xi ħaġa isbaħ minn hekk? Ħalaqna ġbija tiegħu. Allura d-domanda tiġi: għalfejn ma naħsbux bħalu? Għalfejn ma naġġixxux bħalu? Għalfejn l-istorja tagħna hija l-istorja ta' dejjem bħalma qegħdin nisimgħu fil-qari dawn il-ġranet mill-ktieb tas-Slaten. L-istorja ta' Nabot li kellu għalqa ta' dwili, però r-Reħab ried li jieħu dik l-għalqa għax kienet qrib id-dar tiegħu, veru offrilu flus jew għalqa oħra, imma dan Nabot li kellu qarbu marbuta ma' dik l-għalqa għax kienet ġejja wirt tal-familja tiegħu ma rridx jiċċediha. U Jezabel, il-mara ta' Aħab ir-re, għamlet minn kollox biex twarrab telimina lil Nabot u tagħti dik l-għalqa lil re Aħab. U kemm ma jritux li judajjef Jezabel lil Aħab u qaltlu int tippretendi li sultan, imbagħad m'intix kapaċi tieħu dik l-għalqa li xtaqet qalbek, ħantijilek jien. U għamlet pjan li faslet rajnieh il-bieraħ fil-lezzjoni, fl-ewwel lezzjoni ta' vendetta. Pjan biex erdet eliminat il-Nabot. Imma Alla ma jirraġunax hekk. Alla ma jirraġunax bil-vendetta, bil-vendikazzjoni, bl-oppressjoni, bil-qawwa tal-poter. Alla jirraġuna bil-ħniena, bil-maħfra. U allura għandna l-lezzjoni tal-lum fuq dik l-istorja tal-bieraħ fejn Elija l-profeta jmur quddiem Aħab u Elija jieħu qata jgħidlu rġaj ġejt għadu tiegħi. Tinsewx li s-sultan Aħab kien keċċa lil Elija, qallu itlaq, mur, ħabbar band oħra mhux hawn. Għaliex? Għax it-taħbira li kien qed jħabbar Elija kienet tinkwieta fil-kuxjenza lil Aħab għax ridu jgħix valuri li ġejjin minn Alla ta' ħnina, ta' mħabba, ta' ġustizzja, ta' paċi. U dawk il-valuri mhux dejjem jaqblu mal-valuri tad-dinja li tgħidlek poter, qawwa, flus, ħakma jiġu kontra xulxin. U allura l-istorja tkompli għal dejjem. Fejn ir-raġunament tal-bniedem? Kif jirraġuna l-bniedem li maħluq ġbija ta' Alla? Għalfejn l-umanità tal-bniedem twasslu biex jaħodha kontra Alla u kontra l-ħsieb tiegħu. U għalhekk illum Ġesu fil-Vanġelu jerġa' jfakkarna x'għandhom ikunu l-valuri tagħna, il-mira ta' ħajjitna. Il-valuri tagħna għandhom ikunu mhux kif kienu fl-Antik Testament, smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek, wobot il-għadu tiegħek, għajn għal għajn u sinna b'sinna. U Mahatma Gandhi li ma kienx Nisrani jikkommenta fuq dan il-vers tal-Vanġelu,
jgħid kieku nibqgħu għajna lajnu sinna b'sinna fid-dinja kull ħattama u bla snin. Dik hija verità. U allura Ġesu qed jgħidilna issuperaw. Imxu l-qudiem. Xi tkun tfisser tħobb il-min iħobbok? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Inti jaħfer, inti jitlob għall-għadu tiegħek. Dik hija l-valur li qed jagħtik Alla l-imbierek. Mhux faċli. Kontinwament iridu nitqabdu mas-sentimenti ta' ruħna għax aħna dawk is-sentimenti tagħna imċabsin bid-dnub, l-umanità mċabsa bid-dnub. Nagħmel empattijielu, u ma tarax tagħmilni tapit jagħmilni, u mela issa nurih. Hekk nirraġunaw aħna. Alla ma jirraġunax b'dan il-mod. U allura fl-ewwel lezzjoni llum smajna kif lil Aħab jibatlu lil Elija l-profeta biex jikkonverti. U Elija jagħmel ix-xogħol tiegħu u Aħab tassew jikkonverti. U Ġesu fil-Vanġelu llum qed jgħidilna għamlu ħilitkom, għamlu l-aħjar li tistgħu, ħalli tilħqu il-mira ta' ħajjitkom. X'inhi? Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom tas-smawiet. Veru, forsi f'din id-dinja ma nilħquwiex il-perfezzjoni. Imma ejja nimxu lejha, ejja kull ġurnata li tgħaddi ngħid jien x'għamilt mhux sew biex telfitni llum il-perfezzjoni li jridni nasal għaliha il-mulej Ġesu. Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom tas-smawiet. Ejja issa flimkien impoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja għadna kemm rajna l-Papa fi Spanja ma jaqtax qalbu, iwassal il-messaġġ anke jekk kontroversjali, messaġġ ta' paċi, messaġġ ta' ġustizzja, anke meta kien mar-refuġjati fil-Gżejjer Kanari, kemm tkellem fuq il-ġustizzja u l-paċi, kemm tkellem fuq li għandna nilqgħu l-xulxin. Ieqaf mulej mal-Papa ħalli jibqa' f'ismek u f'isem il-Knisja kollha iwassal il-messaġġ tal-ġustizzja u l-paċi lid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex ma jgħalqux widnejhom għal din il-karba tal-umanità, ta' paċi, ta' aħwa li ngħixu flimkien. Huma fis-servizz tagħhom jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex din issir realtà ta' ġustizzja u paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli fil-ħajja. Isofri mill-mart, mill-inġustizzji, mill-vjolenza domestika u tant diffikultajiet oħra. Persuni li qalbhom miksura għal xi raġuni jew oħra. Ħalli inti mulej tkun il-faraġ u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-erwieħ ta' ħutna qatt ma ninsewhom. Ħalli huma wkoll jiġu jgawduk għal dejjem fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex qatt ma nwarbu minn qalbna u moħħna il-mira li tridna nilħqu li nkunu perfetti bħalek bħal missier li jint fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla l-imbierek ilqa' dan it-talb li aħna qed nofruh bil-qawwa tal-Ispirtu fis-sagrifiċċju ta' ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin noffrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u tġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni u għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex ikollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 qaddis. qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna floli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna floli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu
u fi Kristu. Jenata lilek Alla missier li tista kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi, insellmu l-xulxin. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Sagrament mqaddes tiegħek mulej li bieħa ħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tagħna fik. Amen nitolbuk li jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidina. Il-mulej magħkom. Ibarikna Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla.
Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tal-btana, ħlesejna u għafmana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana, Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina medinbin, issa u fissija tal-mewtana. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha u għajn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
يا كل تتنت كيف في السماء كده في الأرض. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا بالما نغفر للمنو هاتي علينا ولا دخلنيش في التجريب الزهلسنا من كل دنيا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم عليك آمين. ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم عليك آمين. ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم عليك آمين. ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امبركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسو. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا Gloria al آمين. Misser والابن والسبيرتو سانتو. كيف كان في البدو إسا وديم ويقبل ديم تديم آمين. Maria Santissima, urina li inti omna, عليك يسمى الطلبتانا جسو اللي تويلت علينا وريت يكون بنيدم بخانا. او جسو اغفر لنا ذنوبيتنا، حرسنا من نار الانفرن، كل جنة ليربح كلها، وين الدوك الأكتر اللي عندهم بظن الحنينة تيك. التالت مستيرو تدبطية متى سينوتان يسوع كريستو كان انكورونات بالكورونا الشوك. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك، تيجي سلطنتك، يا كل تتنت كيف في السماء كده في الارض. خبزنا تا كل يوم آتينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا بالما نغفر للمنو هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب زهلسنا من كل دنيا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امباركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسوم. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امباركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسوم. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امباركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسوم. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا سليم عليك آمين. ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امباركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسوم. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امباركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسوم. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا المليمياك امباركا انت فوست النساء امبارك الفرط الجفتيك جسوم. عديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين
issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina brit ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tana Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dobietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denji. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina brit ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib
wara 3 sigħat ta' agonija rat ruħu għalina waldnu bietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kulli titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kolla, u għejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slima lik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tama tana. Slima lik, lilek najtu għali xaħna u li teba, lilek nitnidu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-bit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Gloria amen. al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Niftakru fl-erwieħ eżiż, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristo ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla,
Hen Alina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Hen Alina. Spiritu Santu Alla, Hen Alina. Trinità qaddis Alla wieħed, Hen Alina. imqazza Marija, اطلب علينا. imqazza Alla, اطلب علينا. qazza xebba ta' xbejbiet, اطلب علينا. ta' Kristu, اطلب علينا. il-Knisja, اطلب علينا. tal-ħnina, اطلب علينا. tal-grazzja t'Alla, اطلب علينا. it-tama, اطلب علينا. li żjed safja, اطلب علينا. li żjed nadifa, اطلب علينا. muxebba, اطلب علينا. li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا. tal-aġeb, اطلب علينا. tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا. ta' min ħalaqna, اطلب علينا. ta' min salvana, اطلب علينا. xebba kollok aqal, اطلب xebba li علينا. tistħoq kull foħrija, اطلب علينا. xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا. xebba kollok seta, اطلب علينا. xebba kollok ħnina, اطلب علينا. xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا. mera tal-qdusija, اطلب علينا. tron tal-erf, اطلب علينا. bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا. amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا. amara ta' kull grazzja, اطلب علينا. amara ta' kull tiba, اطلب علينا. warda mistika, اطلب علينا. torri ta' David, اطلب علينا. torri ta' Lavorju, اطلب علينا. dar ta' Deb, اطلب علينا. arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا. bib tas-sema, اطلب علينا. kewba ta' filgħodu, اطلب saħħa علينا. tal-murda, اطلب ken علينا. tal-midinbin, اطلب علينا. faraġġ tal-migranti, اطلب faraġġ علينا. tal-imniktin, اطلب علينا. għajnuna tal-insara, اطلب علينا. sultana tal-anġli, اطلب علينا. sultana tal-patriarki, اطلب علينا. sultana tal-profeti, اطلب علينا. sultana tal-apostli, اطلب علينا. sultana tal-martri, اطلب علينا. sultana tal-konfessuri, اطلب علينا. sultana tal-verġli, اطلب علينا. sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا. sultana mtella s-sema, اطلب علينا. sultana ta' Rosario mqaddes, اطلب علينا. sultana tal-familja, اطلب علينا. sultana tal-paċi, اطلب علينا. ħaruf talla li tnekkid nubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي. ħaruf talla li tnekkid nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي. ħaruf talla li tnekkid nubiet tad-dinja. هن علينا Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba l-sammik l-Arkanġlu. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirt ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giusepp, slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qadde Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا. San Sebastian Martri, اطلب علينا. San Turrocco, اطلب علينا. San Paul Missirna, اطلب علينا. San Publio, اطلب علينا. San George Preca, اطلب علينا. Sant'Ignazio Falzon, Beato Nazio Falzon, اطلب علينا. Beata Deodata Pisani, اطلب علينا. intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا إلا الله علينا.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.